Football is the most popular sport by far. Du kan ikke sammenligne det med noget herhjemme overhovedet. Number 1 is football, 2 is football, 3 is football, 4 is basketball. De ånder lever for fodbold, det er jo også fedt, men en gang imellem så går det måske lige lidt overgevind. In Turkey, the people are very passionate about their clubs. Der er ikke noget, der læner sig op af det der, ikke engang Brøndby FCK, når de går amok. De er også så mange flere, de er så mange flere på stadion, og de synger alle sammen den samme sang, og det er ikke kun den ene tribune, det er hele vejen rundt. Så det er også 60-årige og 70-årige, der sidder og råber og skriger og sviner dommerne til og kaster med ting og sager. Og de slår ikke lige så hårdt ned på det, som vi gør herhjemme og udelukker folk. Altså, de betaler for at komme ind på stadion, og så får de selvfølgelig lov at give den lidt gas. In the Mediterranean countries like Greece and Turkey and Italy, it's like in their blood because they are more warm people and they can express themselves greatly in their club identities. Jeg hørte fra Simon Kjær, at de havde spillet i Trabzon, hvor fansene havde stormet stadion og hang i lysmasterne, og de blev transporteret væk i pansrede vogne uden vinduer. Og, altså, det er nogle bindegale folk indimellem, men de lever også for det, og der er virkelig meget fodboldfeber i det land. De her fodboldgale og fanatiske fans, ja, de er i den grad med til at øge presset på spillerne hernede i Tyrkiet, især på stadions, som det her lige om bag ved mig. You have to be mentally fit to play in the biggest teams of Turkey. A player come to Istanbul, he's a star now. He have to act like star, so he have to be prepared. If you can't handle pressure, you can't play in Istanbul. There are national team players that sometimes got whistled in the stadiums, in Fenerbahçe Stadium or Galatasaray Stadium. For example, Galatasaray captain Selçuk İnan are having a not good form recently, so sometimes fans whistle him. Hvis du lader den type, der ikke kan lide at blive buet af, jamen så bliver det selvfølgelig op ad bakke, fordi hvis du laver et eller andet, de ikke kan lide, et mål eller et frispark på en af deres stjernespillere, så har du dem på nakken. Men kan du stå imod og konvertere det til noget positiv energi og noget drivkraft, jamen så får du stor succes med det. Og med den slags tilskuere i ryggen, tror Fenerbahçe-manager Dick Advocat da også på, at fansene kan komme til at spille en rolle i aften. But the noise they can make here, it will be differently. So that can definitely influence the opponent as well.